saa cia bilingi wa mauvo. Ni saa umwe na nusu wa wiyo nina wekwatio kanani watindane saa wakatano wa umundi matukuni thandatu mwini we 12 mwaka ni wangilili miongweli na ina ndi udhocha ndini wa vilingi wa mauvono tukwatie mwe kwa imwe kusila ndini wa channel kitu cha YouTube kilani Mutongo TV /FM official kana kusila Facebook page ito ya Mutongo TV baloto no tunengelelia maoni maku yolo wa mauvo maitu kana ututumie utumani mukuvi kusila ili deto kenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV na ito kunikila amuma mautumani maku tuende yete na mauvo maitu kwa tambo kunengelelia amuma ala tukumbanisye ateo kwa okuvi ala tukumbanisye ni pamwe na Musumbi William Ruto kuwetekana imwese imansionene siye muisione mwako valuka kumana na walanio wate ne waunenga ni wailovia. Minisa muviane wa mawidhulu kwa adendwale kuwetekana ne muisio kikala isione siya mulolongo sio Kimau na Adhiriva. Silikali ya kaunti ya Masaku kuthingilila kanandisa kuiva matakitali misala ivindani la makomete wia. Nambai ya anzao ni kuweta kanandi ne kulo mawoni mbewa ambai ya mukamba kulikuwa ngwata nioni ya gema. Vilingi wa mauvo. Ni na udhocha tutamba nyingi na muthia nyenito wa Robert Mutukuna keisha rundinda etwa la mauvo wa kwanzia ya meko. Musumbi William Ruto ni waelesakana imansio mbingi siya yulusi muisioni wa kuvingwa kumanwa na walani omuku ulauna watumia wa kutwika maundu makisomo imansioni siya yulu walayu waelesakana silikali nene kuisilamovea wa kisomo ni kuende ya kwa ilia walani omu wa kukwata mbau wa maniwa alame usome ya imansioni ii siya yulu. Ruto hane na ucha dhini cha miongo 5 cha kuiki ya ngovia amaniwa alamami na masomo kimansioni cha Scott Christian University kila kimomboni kauntini ya Masaku. Daniel Mwangala ni wafika cha dhini kina tumbanesia mauvoa. Aine na kimanisioni kinene cha Scott Christian University kila kiva momboni ukamba wa Masaku. President William Ruto ni waelesakana silikali yake kuisilamu vyani wa kisomo nende na kuthinikia madhina alame kuombelete walanimo wa kutwika kisomo imadhinsioni siya yulu unulotumete imadhinsio mbingi sitha siya muisioni wa kuthela na wetakana yu ni maminite kuvatha ilovia siya kuyana siya kuthinikia dhinosu. The old model almost brought many of our universities to closure. I know this university suffered a great deal. I am aware that this university was temporarily closed for a few months. And it was not right because we were responsible for the huge debt of 460 million owed to this university. And it is the reason why it cannot be business as usual. We cannot continue the way we have been doing before. It is not right that we continue a model that has created huge debts. And that is why I am deliberate, I am intentional, and I am focused on making sure that we have a model that does not again take our university education to where we have it with 120 billion debt. I am very clear in my mind, and I have worked with all the vice chancellors to make sure that we have a model that makes university education accessible but puts it on a sound financial footing. Ivindani yu Musumbi Dr. William Ruto ni wenda uungame wa imanisio siki vudhukani vandhi ya Kenya umanenge amaniwa ivinda ya kuika mutiani silikali yende na udhenikia walanio sumweo wa kutuika kisomo maidha maminita kuivandivisia skulu. As we navigate the changes brought about by the transition to the student-centered higher education financing model,
I urge universities to exercise patience and understanding with students. The spirit of human consideration is especially critical given the additional challenge posed by litigation, which could disrupt the implementation of the model. Therefore, I appeal to universities to allow students to sit for their end of semester examination while awaiting the resumption of full disbursements once the process gives direction on the matter. Ukaivinanila unenani muvi wende na kukila amaniwa imanisioni sia yulu maende na unteta undu waliniosu wa kutuya kisomo wende na utwaiwa ainkimo mataeso kwa ata utuiko sukuvika ona umumbi. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumuva kimanisioni cha Scott, kauntini ya Masako. Minista muveani wa mawithuluko Aden Duale ni waumia mwamulo kwa muvea wa kulunga wailu wa mawithuluko nema kana umonenge livoti na wina withianu thini wa mithenya muonza kukonia makampuni onthe alamethi tumayananga nzeve na mawithuluko kilioni uyumbe cha mavoko na kwikia muisyo mathayo mama kilima NND. Duale avikite mbee wa nzama ya Senate ya kuthuima mitaratala ye mwanya ya serikali niwaweta kwa oyu isio sio kimau adriva na mawithuluko masio ni muisyo muno kwa mawikalo ma NND na NND ni maile kuswani avata wa kuthamia isioni kana kuthama isioni ii na kuthamia kundu kungi kula kwina nzeve nzeo. Benjamin Mwaka nukuelezia. Duale havikite mbe wanzama ya mbunge ya Senate yothuimwa miao ye mwana yani delegated legislation no umiokanyo kwa ekalimitani ya mavoko aiweta ni muisyo muno kwa NND ni kwithwa thina mawithuluko mathuku muno pola weta nzeve ni mbanange vyu ni makampuni maingi ala mekisioni kino. The most polluted areas in Nairobi, air pollution is in Syokimau, Athi River, Mavoko, because of those many steel and cement factories. I am telling you, Kenyans must know this. So that when you are going to those areas, or if you live in those areas, you are under very serious air pollution. The polluters, and that's why we had the polluters pay principle. Now those industries must pay for polluting the environment in Mavoko, in Athi River, in Syokimau. Chair, I just want to request Honorable CS to do something in Mavoko, Athi River. People are dying of pollution from the factories. Cement is there, iron is there, everything, name it, and all the pollution from Nairobi and from the builders. Kindly intervene in Mavoko. Thank you. Let me take undertaking, Chair, through you, that I ask NEMA in the next 7 days to give me the list of all those big factories, the steel, the cement, and I have a meeting with them and give them a restoration order that within this period they must change. I agree, because I have evidence that Mavoko is the most polluted part of this area. And we can look at it. The Kenyans who live there, they have a right to the constitutional right of clean air. Aitetea mitaratala muonze akimiao ila yimbe wanzamai kwenye usuvi kwa mawithuluko. Duale niwaweta makampuni onthe ala mekwananga mawithuluko ni maile kuivia. This law will operationalize what is called polluter pays principle. If you pollute the environment, you must pay for it. But our main concern is threefold. Number one, whether there was the environmental impact assessment when you are making the regulations. Number two, whether there was public participation when you are making the regulations. And number three, the involvement of the county governments. The law does not even allow me even to gazette it without providing. I provide that to the AG. The AG looked at it, sanctioned it, and then the AG gave direction for it to be gazetted. And then with the gazette notice, I provided all those documents which are here to both houses. Kukonya usiwathi na kiucha thwake, Duale nwaweta serikali vile yavitiwa nthinu mbe kuthesya uzoilovi ewete nendingi mokamba maende kuumia ni kumana kiko usini wathi
umoacho nekiko cha makambuni kuilovi na ndivyo ni sia county no. Cleaning of this river is very important now that we have Thwake Dam, which is now 96% done. And therefore, these are very, very timely regulations, very useful. The people of Makueni County have waited for them for many years. If you go to any of our counties, they cannot pinpoint to you where is their dam site. No. So all the garbage that is collected is either thrown in rivers, is thrown in open places. You have even seen trucks driving in front of you, pouring waste. I want to assure this committee that will end. I am ready to be more unpopular than the late Michuki. The biggest polluters of Nairobi River, as people want us to believe, Mr. Chairman, is not the informal settlements. The biggest polluters of Nairobi River are industries and factories that have not put in place the right infrastructure to discharge their affluent. We want to relocate the whole of the sewer line from the river. Because even if we deal with the river, clean the river, as long as the sewer line is passing through the river, then it is a waste of time. Inge mitatalai akimiao ivanie kukasa nati utaniri wa kithangathi vamwe na kuikiria biasala o ni watu aigo vena kelo cha kusovea mawethio loko. There are a number of areas that I think the regulations is going to address, especially the issues of sand harvest, where we have a lot of exploitation from large-scale harvesters. Number one, we want to maintain a register of sand dealers, receiving and determining proposals and requests for presentation by the ward sand harvesting committees. The local community where the sand harvesting is done must have a committee. They must be in charge of their resources. And if these committees can deal with every aspect of environment, I think it will be very good. In Makueni, the community protect anybody who try to exploit, and they are more vigilant even than the government, especially around Kasigeo and Sultanahmud. You cannot really drive your truck there from Nairobi, carry sand and go away. First, it comes with a lot of evils. Vilingo mavo kumafahamu siene love nito Benjamin na Mwakam. Serikali ya kaunti ya Masakoni yatangaza kanande za kuiba misala ya matakitali alama na emie kwati ya mwamulo wa koti na kusioka udhukumini na kutuma muvea wa uiti ukoneka mono kuyanana na muandiki wa kaunti ya Masako Dr. Muyanda Mbuki. Nikana serikali ya kaunti ya Masakoni minite kuyanisia maundu alama na tumita matakitali malika mukomoni indi makaya mausio kama yenda maivu mithenya ila matana dhukuma. Daniel Mwongela na livoti. Ku mukomo wa matakitali ndulika muthani wa 58 va kauntini ya Masaku. Dr. Muyanda Mbuki ni waeleshekana va isilingi onemwe ya ene nthima Masaku ikutumika kuiva matakitali ala matanasio kawiyani no kunewa mwamulo wa koti. Pai mundu utese kana matakitali maitu imethitwe me on strike ibindani ya mithenya vakuvi 60 ivitukite kukawika umuthi sunitamia yele. Now kila ngwenda uweta ni kimwe kana kitumi kila itumi ila siatumite matakitali mathi strike siai itumi pakuve 7 na itumi isu sionthe tuiwete aba nikana itumi isu sionthe nimbeane sie na matakitali onthe ma Masaku mundu ili baloili anzia itie diwese nesa isu nitwikite kitumi kila matakitali maitu na nienda kieleke nundu nicho ukweli. Kitumi kila matakitali maitu ma Masaku maemete usioka wiyani nundu meenda maivwe misala yo yusie mithenya isu matethitwe mayiita awau maitu ma Masaku. Kiu tuenda uweta nesa na kokelemu kana tuyiva muthenya onomwe mundu utaithiwa ofisini kwake na ndakitali onomwe witha ajikenga kiu ni tukwika ni olwe kiu tuyika na tuimweva na inde yu ukegwa kiu utatonyana nacho kindly mantha wea bandu bange nundu esutinzia
tuyatia resources ila tu manage beza ila tu kwita mbesa ila tu iba misala nazio ni public resources na ta the executive tuina duty ya kusia resources ya the public tuyitha tuina kuoko kutonya wiba mundu kalamu kaka yandikia mundu aibwe besa utathukuma. That one will not happen. They can take it to the bank. Ingi ni wa mukulia mwene kivila wa nkwatio ya KMPDU Dr. Charles Okumu aikikululu cha matakitali alangi kwa makusio kawiyani nundu yuma wendekethio ala manenda ni maminite kuyanigwa ni serikali ya kaunti ya Masaku. Kila kingi ngwenda uweta na nienda uweta kiiko kele mwingi nikana chairman wa matakitali KPMDU chairman Masaku one Dr. Okumu pala uwi namanye andu ma Masaku nimekwenda na mena right ya unewa uyiiti chairman usu wa matakitali nituenda umutabya kindu kimwe wenu kwata musala athukumya lange mate ukwata musala kini ngwenda andu maelewe ingi kwa ona strike wenu kukwata musala nundu ela wa study leave na yo ni study leave ni entitled kukwata musala yu alangi ni mumata kwata musala ola kukenga ulonge nuba kila kingi ni kana nditwithitwe tuyenda matakitali kilomwe onanie chumwaki onie awaumeanata mwayu onie awaumeanata nikenda iandikwenesa dakitali X onie awau atatu chumwaki dakitali K onie awau ele chumwaki. That is performance management. Amwemo maikuigwa moyo ila mekuona tuyate ya kindu takiu nundu meona tatuende na umapinganizia muno kani matavye nesa kiutu iye kana nacho indeed ni ma promise kana kiutu ikita utaite na muthenya umwe netu umeta kila mundu aungame king'ang'ani atavye andu ma Masaku go uyoza musala kila muthia wa mwai no inewa no yona andu awau eli kanomwe kwa mwai nangi mayona muwau zero beza cia ndo cia ma Masaku cio wosa yake ni uneni ula waendania na wa minister mveani wa uiti Justice Kasivo ula waelesha kana matakitali yu ni maelete usio kawiyani na kuthukuma ene ndi ma kaunti ya Masaku ala yu maende na unyama kumana na mukomosu na alama ya kusio kawiyani ni tukuma protecti na mundu wonde ola kuthukuma no kuwekwa nondu koti ni awetie ne kwendhiwe na court order kana matakitali ni masio kawiyani indi male ya kusio kawiyani ko mundu utasio kawiyani na koti yaisi anasio kawiyani ndo ndula uwibika na alama ya kuthukuma ni tukumaiva. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumuvasi vitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Nimwea Daniel Mwongela nundu wa mauvo wasu na inite ikwatia kanangu sanisu isuni udhala na mwene ndi wa Masaku ndu mwana Kenya langi maikwata uiti kauntini ya Masaku. Tuisonga na mbeni kana mbai ya nzaoni ndene ni atula mote kulikuwa kwa mbai ya mukamba ndeni wa ngwatanio ya Gema magwata kana itambiaji zeine ya koni ambai sionde miongweli na ilisi ya mukamba ndeni wa kikalo cha vamwecha atumia kuma mbai ni matongo uwe ni ya Augustus Chalo Muli ni maweta kana vaine ili wanamwanya wa kuosa mawoni kwa enendi mambai sionde mbewa kulikuwa kana kulicha mukamba ndeni wa ngwatanio hii ya Gema. Caleb Chalo nukuelesea mbai ya kamba ya nzauni kuyo munde une yale ananetambia nini ya mbai nene ya kamba kulika ngwatanioni ya Gema ila yetete vamwe mbai nene sia ekuyu aembu vamwe na Ameru matongo iwe ni Augustus Chalo Muli ulane patron vamwe na Philip Mulili ulane chairman na Peter Mulinge ulane mwandiki wa mbai no ya anzauni meweta kana itambia hii na kwenye mbai sia kamba si miongweli na ile anzauni tuyaingi in our general calculation ni kana tu over 400,000 kwa wase wa munzauni winene obo wa mukamba wase wa munzauni no mbaka withukiswe yuni tunewi andu makwasi ai mukamba no ligile ila association itawa ya Gema Gikuyu Embu Meru Association itwike Gikuyu Embu Meru and Akamba Association na tuenda kwa CI umbano usu wa kukwata ni mbai waiva ni mbai iva katika mbai miongwele na ilisi ya kamba anzao ni tuivo ni andu ni mbai siana ata sie kali lenzi siya kanano tukwata nene kuyu na Meru na ange
Either ni kindu chu kone mbai ya Mukamba no mbaka kila mbai ikulwe na kila mbai ya Mukamba idhi ana chairman wayo batu ina chairman wa mbai ya Mukamba ya Munzauni na ndauzishwa tuina secretary general witu na organizing secretary executive witu ya mbai ya Munzauni ndia usishwa katika njama isu ya kutoa mbai ya Mukamba kwa Gema. You mean either Anzauni tuya kulwai to over 400,000 people, a big chunk ya Akamba no mbai ingi nisi akuli kweli ku either no twa mbai ya Mukamba ikwatana nangi no mbaka wikale na mbai itu no mbaka wikale na mbai ingi sionze nikana tunene tu the naila ito public participation tuikulie Mukamba ekwata chau ndongo ici ambaye yanza unene menda mbai nene ya Mukamba maikatambwe ngwatanio ya Gema ngina yela betwa ewa kekalo na unenanya wa kwikithia kana mbai cionthe cia Kamba ne ciatetheka nthini wa ngwatanio ya Gema indite kulikwa Gema kundu wa vaita wa ateti avuthu twitayari kwikala nthi na anybody atuelesie mubango wake wa kulika baya nthini wa Gema ni mwau na faida witu ukethwa mwau nundu ti kwikala tukakiteo kwithwa tu Akamba ne twalika nthini ya Gema no twende tumanye o twithi kwa Gema tukeke ata na tukakwata chau etha ni agreement ikwisaiki wa saiki kana MOU ikwisaiki wa saiki withi ne twisi o ithi twalika baya tu tukafaidi na chau. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Mubea Caleb Chalo na indi museisia tuenda kuigwa mawoni maku wanwetikila na mbai ya Nzauni kana kila mbai ya Mukamba na ili itekwitha inakulilwe mawoni mbe wa Mukamba kulikuwa ngwatanioni ya Gema. Wewe yasiata ili tukenda imu itano namba ya otomani mukuvetu kunikila mawoni maku tuiminukililia Vilingi wa Mauvo tuamba kuthiumu wa vanini hirusio kadeti. Sikukuu nene twenda maundu maseo nundu yithia wali ibinda ya kutana onayo inzebe yithia wali mbailu undu wendete onaituba Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya sikukuu ya kutanga sithia naitu nikenda umanye nitwitha tukutambwite iyo sehemu thinzi wa sikukuu tene tukunie simu kwisila noti muonza noti thandatu itano noti oyu lilikana na utangasithia nginya Facebook page ya Mutongo TV na page ya Mutongo FM ovamwe na channel cha Mutongo TV /FM YouTube. Yuki wanza ni chaananie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasithia biasala kana wia waku va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba tukunie simu kwisila noti muonza noti thandatu itano noti. Nina udhocha ingi tuendeye na kumanithia Minister Muveani wa kisomo kaunti ya Masaku Mwandu Consolata Mutisia. Kana Mwandu Consolata Mutisia ni wawetakana kaunti ya Masaku ni vanie kwa ile kisomo cha ECDE isioni sio ndesya kaunti ino. Ainena kana anena kiku ya skulu ni wa musingi wa Kiamba Matungulo kabindane kala itambu kire kusisi class cha ECDE kilasi ma skulu mana kulitie kise ubwe Consolata ni wenda asi kuende ya kukwata kisomo mbau na kutwa manigwa maskulu ni vatekwa nanga ivinda tutulasi ya kuwatu mbau ni Jane Wambua ulaungamite masomo ma ECDE kilini mbunge cha Matungulo. Boni Mutisia nukuelesi.
atambukite sukulu wa musingi wa Kiamba ola kuya matungula uthulono suha mwandu konzola tamutisiano utakana nimeosoma tambia mamituki na kuthinikia thino wa kilasi thino wa kio chasi yala manane tamatuku mavuthu mavetu no kana kukithikana manyiwa ma ICD ni methwa na mwithuluko makwaila na nini na kwatie report yolo wa school uno wa Koma Hill Kiamba Primary School and especially ECD classes na natambu kwa munthi nuke kuona na nina bikaba na lila ninona ila sino siendo tedwa wia na nina promise kana ni school tana mbobingwa ni ngu make sure floor isune yakunwa na ninguete ibela na tumesa twasiana sikalilae na tiba bepoka tina mubango wakwa kilasi mibango ni yende no ndo abata na ibana bikiwa kwa kilasi lakini mibango yeboni twende na kilasi mibangoni kwa umubango wakwa kilasi kiki uyobo konsolata wetakana ni maskulu mengi mekwendelea zi ICD kwithwa mbingisia na ngiuni mbwela ya uite mwini wa kanana wa katano vai meandasi ina alimu kaundini ya masao kwithwa na umisio thina uyu kwende na uthinikiwa na nikulia andu mama saku ila simbingi ni nana ngikie binda ya mbwele na bitie matumisie nitisi nindu nitisi kila kinaendeye na tine bango ya kwa ila sisu kwa usi ya kwa faces nundu sionde sia kwa muthenomwe sia kwa in faces nikana siana sionde si the sikila sini kisio Otauni wa mathuthia siku ikithekana manyuala mavikite miaka ya ulika ilasi ya ICD mwakani ukita ni malika maskulu na kuweka kwana ngie vinda mesini no kana makwata masomo move vinda kila nendo kulia asia inikana musia yola wina mwana ubikite miaka ya this school that is 3 years 4 years na MOC aite mwana osu school situ sia masako siana situ ni sisa le school na ikanywaze iya kwa mweke kale siana simpikisia miaka ya this school musi eta isi ana sienu school ni situ sia masako nikana siana isu sikaselewe ni masomo ningu ikithia sai maitu kana school situ siendea na kwitha na leu kwa siana situ sia ICD na siendea na unywathia mubango su wa excellence governor witu babina ndeti nu kuendea kwa siana sibingwa school sikethia leu school na ya school kwa sai maikethe na thina wa siana sio si school ikana maani chawoya siana siendeka si the school tu isome otherwise ni to lila ngawane ya leu siana withete ni siaya na isianywathia Jeni Wambua ni mkwatanithi wa maskulu miongole na 5 mailasi ya ICD kuma kilomunge cha matungulu kana kiwa makulia alimu na sikwenda na kwata mbau maondo onthe ala maitoni serikali ya kaunti ya Masako no kana kwa ile kisomo kicha siana nini na kusialilia unewo naende tuikulia alimu alangi muende na kwata serikali waito mbau mundu wa kwithi wa kume na andikiwe ni na miaka mingi almost retiring na ndia ona siana situ isobewa undu si usobewa ne a excellency governor waitu wa Vinyandeti akatunengea siana liu akatunengea siana yiya na tukona population yende na kuyana ndini wa maskulu maitu kwa utwe na utanu munene mundu wa serikali waitu kaunti ya Masako matungulu nyeni toboni motesia Mwaitu alama na siana si thio wa miaka 5 vamwe na alama etelete kutetheka kuma kitui cha udholoni wa SUA ni makwata mauvundi sio yuluwa wei wa siana kwisilanzia sia kusisia meile asio vamwe na maundu makuseo vya ikundi sia mwaitu ni kana kukwata mbesa sia kwiyukilia mwaitu metetwe vamwe na ikundi ya mwini wenguma kuma ukamba Stella Mengele Foundation yimwambana ila ya Gift Connect kiwanzani cha school wa musingi wa Katutu kitui cha udholoni wa SUA bala Stella wakulia mwaitu kusovia siana na kuikithia nisi akwata uiti ula wailite nikana kuisoviana na mauwau Mwini winguma kumaba ukamba Stella Mengele na ingi motongo wa ikundi ya Stella Mengele Foundation engwato na ila ya Gifts Connect medwa na chathi cha kuvinga mwaka cha kutani ya mavundi simawe imose wa siani la sidha wa miaka 5 wamana kusovia wima wamwe wa mwito alama vikiene kutetheka mavundi Stella medhito mainenga ne vandu va mwaka umwe Stella ainana na maana ma enende alama vikire chathi nikine kila chatoa kiwanza ni cha skulu wa musingi wa Katutu ule kitu icho dhilona wa SUA na waweta kana siani la sidha wa miaka 5 waweta kana kilungu kinene cha kiliko cha siana isu kiana vindani yu na nesele kunengo mavundi sio alama ilite